Бу күннәргә Амма5а сунугар хайыһарга республикатаа5ы турнир болла. Күрэхтэһине 1916 сыллаахха ол кемге улуска сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн үлэлии Филипп Пестряков кәгөләбит бутуунан сихили улуста корреспондент. Үрбәгә сылкәнне сымарсуннар хайыһарга республика күрэхтэстилэр ырактан чугастан спор бүкөрүгүнен сөбүлән жарыктанар жаны төмтүләр. Бу күрэғэ ан бастан 1916 сыллаахха оччолорго сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн үлэлии Филипп Пестряков тэрийбитэ. Онон бу турнир сымарсунга хаттан тереллен Пестряковтар биристеригер ыытылынна. Бу кемге бу местага 5 километрге марафонга республикатаа5ы турниры иппит. Бу кайыс бодда хакыйга оли аммага онда олиге хамасунга хайдабаттан хүдда мен астанабы. Сеттон агыс састақ сымарсын уақтауға Василий Неустроев хайыһарнан сөбілән жарықтамыда қағыз да сылығар барда. Бұда сырыға күйгер әлләқ народ үйрағаретін туйгуна Петр Тарабукин сырды катыгарынан мұт бетерәнлерге сүрүүгә кытынна. Хайыһарына сөбілігін Наровияға онны сөйліқ қалып тұтуғар. Турнир ұғын дистанциятыгар 30 километр сүрүүгә қаңала сұлуғын улаханан хайыһарга тренера Вячеслав Яковлев бастан Пестряковтар анал биристерин тұтта. Руфтан котан алыптыры демен 5 километр хабыттын кетен бәм темпаламын ечі коттым. Тактика мары хеп болуғылар. Хайыһар бұрағанегер күттібіт спортсменнар бұ күрэхтэн сүргелері көтіғыллен сағы баттаға салғы күрэхтэһі тұрыннылар. Лия Станиславская, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма.